Hola, hola Gabriel, hermano René, Hola Hola Marco, Marco, buenas noches. Hola Marco. hermana Eva, Imaynaya, Buenas noches, hermanito. hermana Carla, buenas noches. Hola John, ¿Qué tal, Marco? Maipi Kashanki. Wasi. Guasi. Hola Sari, hola Jael, Hola, ¿cómo estás? bien, bien. Hola hermana Domitila, Imaynaya, familia Orellana, buenas noches. Marquito, la Capichu Kashanki. Ari, tuti, Mau yan zipuchike munara shima makia con rafchu. Mana, pai, cachamosa. ¿Y Marquito? La maquilla te falta. y más tapa la Shanki, Gabriel. No, exageráis, chimchán. Mana, chay camacha, ¿no? ¿Qué pasó? Buenas noches, hermanita Marta y Mainaya, hermanita Marta Fernández. Hermana Marta, buenas noches. Noche, ¿qué tal? ¿Qué dicen? Gracias. Valeria. Voy a ir con hermana ahí, se escucha. Está bien, gracias, hermano. ¿Cómo están? Ustedes están cuidándose nomás, tanto está apenas ahí, los vecinos están mal, otras personas están mal. Está grave, ¿no? La situación. Hay que cuidarse harto. Harto hay que Para cuidarse, salir, ¿no? para... Sí, sí. Sí, estoy Buenas noches, bien. hermana Martita. Martita, buenas noches. Buenas Hola, Eva Peña y Mainaya. Mainaya Karsanki kan. Kusikuni wale kasagimanta. Ya, kusikun. Kampis Imaina Kasanki Carlita. Carla. Ya. Buenas noches, hermana Martita. Mainaya Carlita. Cosa de hermana. Walegia. Ari, Anitari. Cuida con que hermanay. Cosa pach kusikuni cosa kasraigiman. Ya, gracias, hermanita. Buenas noches, hermana Marta. Cuida, hermanay. Buenas noches, hermano René y Mainaya. Hola ya. Buenas noches, Martita. Buenas noches, hermanita. Pagarin ma hamorgangecho. Mana kchay pikaranki, mam zipuranki. Usta tu zergani wawaypahman chayga machari hamorganki. Hamunan kargan cosa muni matari paygiñachu kunay mana suntaq. Kaya man, kaya miércoles. A ver, jueves, viernes ya está. Ari, Hay chayguri ya, hay chayguri. ima horas está kanman? Ah, viernes estaba yo creo, tu taman kanga, ya. ¿Tú te llaman tata? Ari. ¿Tú te llaman tata? Ya, viernes cama entonces. Ari, chao. Ya, hermanito. Ya, listo.
Chao, chao. Le digo que no. No está. ¿Ya? Hermano Vicente. Hermano Vicente, Mainaya. Ya, buenas noches. Alguien vamos a canquichar, somachis y cachan, tu que van con la permanente. Ponen cargo tu chaco y escuchar, tagallarisuncha. Cristiano Causenicha, Chacuita Urtaquiwan. Chay taquit kashan, kay taqui kashan, 89 taqui. Nin chay pega Biblia Dios pa yuyaychasqa. Ari taqui suncha tukuy songo, ya. Ya, mañarico son Jehová de Finchpa. Tatay Jehová, que yo tuve comía camoigo y ampagaiman, gracias nigo, canta maita, agradecicoigo, can causa y tago shoigora, y achachi shoigo, y que repatian spos, pimeotas causa con igota, y meotas cusicuitat tarinaigo Jehová. Cheregos monayo con Espíritu Santo, apostuyum takirmaigo, Hinamanta Joaquín Sumaj Yachichimu Yachinangopa, Joaquín Gunat Sumaj tu Yarinagopa, Ahinamanta Ukunokuna, Kalpachas Kanagopa. Cheres Jehová Dios Ni, Mañarico siempre can Naini Juntacuchum, Yana Pariwaigo, Niscaita Punica Suscaigo, Cheregus Cam Sumajta Chemino y Choy. Chay Manta Maya agradeces Caio, con el Caio Chacuita, Pampa, Naini Yamahina Kunam, Sarapuigo. Si hay tantos mañaricoigo, hay Jesús por su tiempo. Amén. May alguien, hermanos, ni con un caichese, entonces, si mamanta para la licencia free.
Parlarisuncha ñawpaqtaqa Jehová Dios palaisninqa chegan sumaqta. Ari sumaqta yachasuncha Diosninchapaq laysinmanta. Chayqa may sumaq ichaqanta. Chantapis yacharisuncha imayatachu kay sumaq yachaykunapi. Imatataq Jehová Dios kay kamachiwan nisharqa, o sea kay Deuteronomio nisqanpi. Y rikuyasuntaq video qhawarisun. Runasmi imayatachus kusiwan yachachina kasqanta chaymanta yachakusunchik. Ya, entonces, al último tukuychanapaqtaq imapitaq como congregación hina llank'ananchik tiyanri, sumaqta uyarisunchik. Tiyan chaypipas su video o discurso kashallanta. Y tukuychanapaqtaq Jesuspaq senanmanta parlarispa watanallasumpuni, qatillasumpuni, ya, yaychakusun Bibliamanta astawan yacharikuspa. Entonces, kunantaq hermanos niy allinkama sumaqta uyarinanchaq, Jehová Dios pa leisninqa chegan y sumaqta. Chaypa wakichisqanta kashan hermanunchik Marco Escobar. Qallariuq hermanuy. Gracias, hermano. Jehová Dios pa kamachiykunasninta maypita tarisuma. Bueno, chegamanta nisuman kay Jehová kay Biblia nechta kamachiykunasninta guanche. Chaypi tarita tinche. Y hasta wampis kunan chaymanta astawan kamachiykunasninmanta parlarisunche, imaynata yanapawanche. Y ñawpaqtataq, por favor, mascarisunche chaypaq Deuteronomio, capítulo 14, versículo 6. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 6, chaypi ajinata niwanche. Chay kamachisqastaqa sumaqta waqaychaspa kasuychejkuni. Chay hinamanta tukuy llaqtaspi runas yachanqanku yachayniyuqta kasqaykichayta. Kay kamachisqasta uyarispa ninqanku chiqatamin kay runasqa yuyayniyuqta kanku. Hatun nacionmi kayqa nispa. Okay. Entonces, kay kamachiykunata pimanta nisharqa Jehová Dios ninchej, kay israelitas mamichari. Y kay israelitasta Jehová Dios ninchej chay kamachiykunata paykunaman osqanrayku. Y chapis kay israelitasta waq nacionesqa sumaq runas kasqankuta qhawaq kankumi. Israelitas, mayu suma yachayniyuq y hasta wampis yuyayniyuq kasqanku. Entonces, kay Jehová Dios pa yuyaychaykunasnin o kamachiykunasninqa noqanchejtapis yanapawanchik. Sumaqta kawsayninchejpi yanapa yuyayniyuq yachayniyuqta kawsakunapa. Jehová Dios ninchej kay ñawpa tiempopi y chaytata rikucherqa. Bueno, imaynamanta kay referenciapi niwanchej hina kay Jehová Dios ninchejqa yachayta nisuman sabiduría kaywarqa kay Salomón michari. Y chay kay rey Salomontaq Jehová Dios chay yachayninta qosqanrayku may yachayniyuq runa. May yuyayniyuq. Y chayman hinata kay Salomón ruwarqa michari. Y chaypitaq nin chapis chay waq ladumanta reyes nisuma michari. May sumaq yachayniyuq kasqanta nej kanku kay rey Salomón. Entonces, chaytaq rikuchirqa, reparaq kanku chay piskunachus Salomonta rispa riku kanku imaynatachus ruwasqaman hina rikusqanta nin. Chay waq runasqa reparaq kanku nin Jehová Dios yanapasqanta kay rey Salomón. Chayta reparaq kanku. Entonces,
kunan tiempo, noganchej, ajinata yayniyo hechayniyo kaskanchejta rikuchisun chayga, waq runaspis chayta riparanga. Chay cristiano kawsayninchej hojitapi ñawpaj kaq fotito, ichapis churaripuasuman, y chaypiqa riparanchej. Chaypi riparanchej qhawanchej hinay, chaypi matrimonio, hermanonchej willarishan, ¿ichari? Ichapis carritoan, ¿sí? Predicación informal o willas, ichapis o restaurante, ichapis chay ladonpi willarishan, ¿sí? Y chay ñawpajta rikunchej hinaga, chay runaga, ichapis kay billeteranta chogarpa mana riparakuspalla pawaqtan kay pampam, ichari. Y chay k'uchupita sipas qhawashan chay dibujo, chay runa pawaqtachisqanta, chay billeteranta, ichari. Y qhipan kaq dibujitupita churapuasuman, por favor. Qhipan kaq dibujupi. Chaypita imata riparanchej. Chay hermanonchej willasqanta willashan chaypi, y chay hermanonchej ñawpaj kaq dibujupi qhawasharqa. Y chay kay dibujupita chay hermano haywapushan, ichari. Y chaytataq chay sipas chay restaurantepi imachus desayuno ruwashan, y chaypi chaytan qhawashan. Imata riparashan allin runa kasqanta, yachayniyo kasqanta. Y watijmanta ñawirisun kay Deuteronomio capítulo 4 versículo 6. Chay orakantupita ajinata nin. Kay kamachisqasta uyarispa ninqanku chiqamanta kay runasqa yachayniyoq yuyayniyoqtaq kanku. Hatun nacionmi kayqa nispa. Entonces imata waq runas ninqanku chay Biblia leesqanchik imagina ajinata ninqanku. Sino kanchik ajinata ruranchik. Bueno, Diospaj kamachiykunas ninqa waqkunamanta nisqa aswan sumaqta bueno, Jehová Diospaj riqsiqkuna, o sea, cristianos hina noqanchik sumaqta kasukunanchik tiyan. Y astawan watijmanta ñawirisun, por favor. Y chaypata mascarisunchej kay Deuteronomio capítulo 4 versículo 7, 8. Y chaypi ajinata nillampuni. Mayqin hatun nación wanchus Dios ninku, chay hina qayllapi kashanku, imaynatachus Señor ninchej Tata Dios noqanchejwan kashan, tukuy ima mañakusqanchejpi hinataqri. 8 nin, mana mayqin hatun nacionllamanpis, nacionllatapis kapunchu chegan kamachisqanqa, yachachikunaspis qankunaman qoykichej hinaqan. Entonces Jehová Dios ninchej llaqtanman haywan, kay kamachikunasninta. Y chay kamachikunasninta maychaqapuni. Y kunan tiempopi noqanchektapis ajinata yanapawanchej. Kay dibujupi qhawanchej hina chayman hina noqanchejpis ruwananchejpaq kawsayninchej. Si mayk'aqllapis ajina rikuriwanchej ajina, ichari. Entonces Jehová Dios ninchejpaq kamachiykunasninqa cheqanpuni. Y sumaqtaq noqanchejpa kashan. Y chaykunata noqanchej kasukusunchej chayqa rikuchisunchej yuyayniyoq o yachayniyoq kasqanchej. Y astawanpis si waq runas Jehová Dios manta yachakunqanku, riparanqanku, noqanchej paymanta yachakusqanchej.
Gracias, hermano. Y Marco, may sumaj, umayir chimusqayki. Gracias. Kunanta, genio Pagmazison, sumaj yachichigunata mascana cara que Deuteronomio, capítulo 3 y capítulo 4. Kunancha emante yana pariosunch, hermano Wilmer Ledesma. Hermano, listo. Y un par. Pachanoy. Wala hermanos ni kay sumas yachichigunata mascana gallarisunchis. Chaypaqa mañarikuygu ñawirista. Mascarinachi, por favor, kay Deuteronomios capítulo 4, versículo 23. Pitas ñana parisuman ñawriwa. Hermananchis Alejandrina, por favor. Amapune gungaychischu señorich tata Dios ankunawan tratuta ruwasqanta. Amapune ima lantistapis ruwakunchischu. Amataq ruwankichischu imaman rich'akuqtatapis. Mayqintachu señorich tata Dios mana munakunchu chaygunata chayta. Pach hermana y sumas señoripaygu. May wale. Mira, que tapigunaman yaygusaspa hermanos di sapa comenta atinchis Jehová Dios te alaba atinchis comentarios pero comentarios que 30 segunditos ya canantia hermano di ajinamanta tukuy comenta atinchis. Hermano Jonathan o hermano Zene ya na pariwa giche pijkunachus makisitus ningut ojarisangu ya. Tapu inin. Imatata Jehová Dios kay kamachiwan nisharga. Hermana Anita, Ami, Paikuna Ojarisian. Hermana Anita, por favor. Pichos adornos tajina roban chayga manda kuchachu. Quitar sus lantes tajina roban chayricha ega hucha. Mais soma hermana, mais soma. Soma hasta kutichimungi. Chaywampis. Ima ruasgawan nina kumblanti kaman. Ima ruasgawantas ni suman adorno llakan. A ver, digamos, figuras suman, imani suman que lánticas ganta y mata kaman mana lánticas ganta. Hermana Carlita, por favor. Soma y machos wasita kachanchanan página kama ahí, pero lantera yupay chay tagallaringo man chay santo tajina ahí. May vale. Sumaste kuchimun hermana. Ari. Cherek hermanos ni sutita cananchis no ganchespa y machos lanti y machos ujador no ya cascanta. Vale. Kepan kasta poema y algunas hermanos ni nishan. Y mataya chacunchis kai semana bibliata lespa. Sazi o Jael o Jarisematita. Hermananchis Jael, por favor. Deuteronomio 3, 22 Ramachina. Jehová israelita soner mata manchititina justa, marikutis Jehová israelita son kasharari. Cuando ganja wantikiyanta, marikutis baja yampikuni kasunti, kanta paitas kasukusunti, mana ni mamanta manchitikusunti, hasta wanga Jehová taitakarwanti, y mujalkas taitariwasunti. May soma hermanay, soma hasta cotichimundi. Y más estaban entonces que se semana pilla chacorganchis. Bibliata ñuris.
Hermananchis Domitila, Aida y Evita Ojarishamakit. Hermananchis Aida, por favor. Kay Deuteronomio 4:9 yachachiwanchik, ¿sí? Imaynatachus yachapusqanchikta Bibliapi mana qunqanachishchu tiyan y imayakipipi kastinchispis, porque israelitas rikusaspa yachaspa payguna huchatichikurqanku y noqanchikqa mana chayta ruwananchikchu tiyan astawanpis waqkunawan yachachinanchis tiyan y ahinamanta wiñay kawsayta hapinanchikpaq. Maisuma, hermana, suma hasta kutichimungi. Tiempo, Karina, hermanos, y más tarde chacunchi que se manapi. Hermananchis Domitila Ojarisian, Ami Zoe Ojarisellanta. Hermananchis Jonathan, por favor. Maquincino Ojarisian. Ari Nogats. Kay Deuteronomio 4:33p, chaypi sutita rikuchiwanchis, Dios pahlatan hina mana wahkanchu. Entonces chayta suti reparasuma, kunan tiempopsi, llaki tiempopi kaspapis, qoshawanchikpuni mikunata. Revistasta, publicacionesta, reunionesta mana falta chawanchikchu, o chayrika hatun tantakuykunata. Entonces, chaypi sutita reparasuman que Deuteronomio 4:32-33 nisqanta. Kanchu ima nacionllapis waj, kay Dios pallata hina mana kanchu. Entonces, chaywan seguros kashanchis Dios pallatanga may sumaqpuni kasqanta. Ma igual, hermano, suma hasta kutichimungi y suma sutinchamungi chantapsi. Suma, ustutawan kan tiempito. Ami y chanta Domitila Ojarisianko. Evitapis Ojarisellanta. Hermananchis, Evita, por favor. Microfonito higuita, hermana, y hapichemi. Chay azulito castañita igami. Octavo ñita igami. Uxitetam, kichari korgaño. Ahora sí, parlaré. Ari, tatancha Jehová, may kuyakuimio, ay mana gongarpauche, pay ratu pima, papichipuchi, no bache, paita adorakunapa, paita nisasninta kasukunapa, paita mana saker pawasunchu. Kay Deuteronomio 31 chaita ni. Ma suma, hermana, y suma hasta kutichimungi, suma hasta sutincharimungi, hermana. Ma igual, hermanos, ni suma hasta wakichikorgangichis, y chaps ma tukuichu comentario aterganchis, pero Jehová Dios ya pikunachus suma hasta wakichikorganchis y jepan reunión para que clientata wakichikunaka. Pach, hermanos, ni. Gracias a Ledesma, hermano. Alguien suma japayacharinki, suma yendo parihuevo. Conan ñaupaj manzespa, por favor, mascarich, Deuteronomio, capítulo 3, versículo 1 hasta el 13. Jaterizunchej, ñauesta, que Deuteronomio, capítulo 3, y versículo 1 hasta el 13. Entonces, ñauripuazo Orlando, por favor, 20 kicharikamita ñauripuego. Ya. Chaymantaqa basan ñantañata hapi irarqanchik. Chanta basanmanta rey ok sutiyuqtañata tukuy soldados niwan reypi maqanakuq yisimurqanchik. Tata Diostaq niwarqa ama paymanta manchachikuychaychu. Imaraykuchus noqa makaykichayman haywaykusaq tukuy runasmanta hayp'ata ima ruwanaykichaypaq. Imaynatachus evosmanta amoseospa reyninku seonta ruwarankichej ahinata nispa.
Ajinata Señor Ninche Tata Diosga, Basamanta Zey Octapis, Maquis Ninchehma Urmachera. Tukuy soldados ninta ima. Tukuy ninkuta wañuracharqanchik. Hinamanta tukuy yahtas ninkuta hapikapurqanchik. Niuq puchokta tukuy ninpi karqanku. Sokta chunka yahtasta orgo haypaspi. Basamanta Zey otpaq kamachisqanpi. Tukuy ninchay yahtasta hatun pergaswan muyurichisqa karqanku. Chanta punkus niyuq. Suma sayantas niyo, walkin yahtasqa mana pergaswan muyurichisqachu karqanku. Chaykunataq mana yuparqanchikchu. Ahinata chaykunata chinkacharqanchik. Imaynatachus ebosmanta zey seonpaq hayp'asninta ruwarqanchik ahinata. Tukuy yahtaspi karista, warmista, wawasta ima wañuchispa. Chaymantaqa Kepacharqanchik uywasyataña. Yahtas ninkupi imachus ayin karqa chay imastawan. Ahinata chay punchaykunapi iskaynin Amos Diospa zeyesninku haypas ninkuta hapikapurqanchik Jordán mayo inti lluqsimuyniypi. Araón mayunmantapacha Hermón Orgokama. Chay Hermón Orgota Sidonmanta kaqkuna suticharqanku Sirión sutiwan. Amos Diosta Sernin sutiwan. Tukuy chay pampaspi yahtasta, tukuynin Galaad basantawan hapikapurqanchik Salkakama. Chanta Edreikama ima. Chay yahtasqa basanmanta zey otpaq kamachisnin karqanku. Basanmanta zey oqyaña kepakorqa. Tukuynin refay tarunasmanta kaq. Pampakuna cajonenqa fieso hina rumimanta ruwasqa karqa. Chay cajonenqa saytunman karqa tawa metros. Kinrayninmanta yaqa iskay metros hina. Chay pampakuna cajonqa kunankama kashan amonitaspa yahtanku rabapi. Chay kechusqanchik hayp'asmantaqa Rubén ayunman, Gad ayunmanwan goporqani, Aarón mayu kantupi kaq. Chay hayp'asta Galaad orgospi kuskasninkama tukuy yahtasninta. Manasés kuskan ayunmanta gorqani Galaadpa kuskan hayp'asta. Tukuynin basan hayp'astawan. Chay hayp'asqa ze oqpata karqa. Chaymanta goyarqanita tukuynin orgo hayp'astawan. Chaykuna reksisqa karqanku refaytaspaq hayp'asninku hina. Gracias, Orlando. Sumaqta ñawrinki, may sumaq sutecito entiende con ñawrispaqa. Sumaq hankay yachachillaypuni, yachachillaypuni chay folletomanta kay yachaqana 10 pillank'arisarqanki. Ama uqsaqllata parlaychu. Ichari chaypi kutista nishawanchaq, sapa reunionpi yarichiwanchaq. Imaynata chayta ruwawaqni. Hatunmanta parlari wakin imasta sutinchanaykipaq, uyariqkunata kallpacharinaykipaq. Ima hatunmanta parlari wakin runas waq runasta huchachasqankumanta Bibliapi leishaspaqa, hatunmanta chay huchachakusqanta ley. Chanta aswan bajitullamanta parlari runa mancharisqa chayri llakisqa kashqtenqa nini. Chaykunata churana tiyan leishaspa umallirichikuna tiyan chayta. Chaypaqwan k'achito lluqsin. Pero qan sumaqta ñawirirqanki Orlando. Maypi kashanki pakayarpakamunkisin uyarishuranki. Entonces chaypi llank'arisunchik Orlandoy. Ya, sumaq kasharqa. Gracias. Ya. Entonces kunan yawnparisun sumaq yachachinacha. Ari, tukuyninchik hermanosniyki sumaq yachachiqkuna kanchik. Echarip qaris warmis astawanpis ashka warmis kaqtinkuqa warmis congregacionespaqa sumaqta yachachinku runasman. Kunan chaymi kaypi kay ch'isi parlarisun imaynata runasman Jehová Diosninchikmanta
yachachimushaspa kusikusunman. Kusiwan yachachina nin, ¿sí? Entonces, imagínate chay, a ver, kaypi, por ejemplo, nin kusiwan parlarispaga, Bibliamanta kusiwan yachachispaga wakintapis kusichillanchekta, ¿ya? Piskunachus uyarishawan segunaga kusirikungan, kusiwan uyariwasun. Entonces, chantapis uyasqanchekta hatunpa hawanganku, imamantas parlarishanchik Jehová Dios ninchekta hatun changanku. Paygunata mayta kallpacharisun. Entonces, kay Romanos libro, por ejemplo, ñawrisunchik Romanos capítulo 12, versículo 11 mascarinchek. Kay hinaman niwanchik. Romanos, ñawrisun. A ver, Romanos. Imagínate. Capítulo 12, versículo 11. 12, 11. Nin. Kuchis kaicha, amata chayaspa. Dios patinimpa, yanapainiwan songoyichek, ajarichum. Esclavos genata Jehová Dios ta servich. Kaipi si jawarin chumak tukurishaga songoyichek ajarichum. Chay manita monan ajarichum. Charik ajariga ukusiriku y songomanta pacha. Yoximon para las canchas. Y chari imagtinta chay songoman pacha kusion uyananchtian. Piensarinanchik tian ukurina tian noganchaja. Suma huyaykunata uyashanchik runasma. Mana ima huyayataps aparbashanchekchu. Kay huyayninchikja may sumakpuni. Chayta jawarispa noganchik cuenta gorikunash kay Romanos 10, 15 kay hinamanta niwancha. Romanos, capítulo 10, versículo 15. Nin, imagínate, Romanos 15, kay. 10, 15. Imaynatata huyamongan kumana kachasqa kaspari, helgesqa kashan hina, suma huyaykunata huyaqkunaq chakisninkuqa may k'achitukuni. Entonces kaypi cuenta qorikunchakchu, piskunata huyamushan, piskunata kachasqa kanku. Noqanchik, ashkas Bibliamanta yachakushan kay pacha intropi, religiones kanku, tuchakuykunas kanku, mana pero kay sumaq huyayta apashankuchu. Noqanchikri directamente Señor ninch Jesucristo naqta kachasqa kancha, pay kamachishan congregaciones entonces, noqanchikta kasukushan chay sumaq huyayta willarishanchik. Imaynataq entonces makusikusunchuri, acaso pimantachu cuenta kushanchik, pimantachu parlayukumushanchik, vidanchikmantachu imataq. Mana payguna sumaq huyaykunata apikunanku tiyan. Imaynata chayta ruwasunman, ya. Uq video qhawarisunchik ukurish chaypi, chay video qhawashaspatajri kay tapuykunaman kutichisun, kay tapuykunapi yuyaycharikuysun. Imaqtintaq Ritaman parlarikunqa, ya. Rita manaña kusiwanchu koralman yachacharqa. Imataq Ritata yanaparqa kusiwan wataqmanta yachachinanpaq. Imatataq estudios ninchikpi reparananchik tiyan imaraykutaq. Yanapanmanchu estudianchikta waqkunata ima kusiwan yachachisqapinchik nini. Entonces chaypi ukurina tiyan, ya. Entonces qhawarisunchik video. Rita, un mensaje apachimususcanku. Coral kasqa, umayna chishawan.
Killantinpi uskutilla estudiayku a ver. Achakisllata puni churawan. Sumasta sina estudiasharqankichejqa. Ari. Pero kunanqa tiempo illata usichishawan. Mayk ahlapis phiñarpachisorqachu. Sumaqta puyniyki, pero kay parrafopi mana chaymantachu parlashan. Bibliamanta versículo talerisu, yachu? Anchañataq payqa, rabiachillawanpuni. Es que sapa kuti mana Bibliata estudiayta tisaqchu niwan. A veces chay pasan. Entiendeyki. Sigue Bibliamanta yachakuyta munanchayqa. Ama chay imasmanta anchata llakikuychu. Es que munayman niskanta hunt'ananta. Pero paypaqqa tukuy imapis puqllakuy hinalla. Tukuypis pantanche. Payqa k'acha sunquyu. Chayta reparay. Kusiwan yachachijtiykiqa paypis kusikullanqataq. Coral, uhta nisnisharqayki. Qanwan parlayqa gustawan. Sumaq tapuykunasta ruwawanki. Gracias. Anchatasi nomayki nanachiyki. Mana, sumaqta piensachiwanki. Chaytaq may sumaq. Iskayninchejpaq. Tardeña, ripullasaqña, wakutikama. Mike, achito, chay video tukurichuancha. Imaynatach kusiyon yachinamanta. A ver, kunanta kutirichimuich qankuna kutirichimuich, ¿ya? Kayta pusayich. Ñawpaqtap. Imaqtintas rita manaña kusiwanchu coralman yachicharqa. A ver, imaqtintas rita manaña kusiwanchu coralman yachicharqa. Imaqti. A ver, mananchaqa Julia Villarruel. Ari, reparasqaman hinaqa, ichapis paciencian tukurpakorqa, chayrayku payqa saqepuyta munasarqa, waq hermanita, pero kallpacharerqa y ñawpaqman sigisirqa chanta paywan allin yakaporqa. Ya, vale. Chay ñawpa tapuyta llamarqa kutichina, eso t'incharimuna tumpatawan. Imaqtintaq rita mana kusiwanchu coralman yachacharqa, chay llamada, ¿ya? A ver, Jonathan. Ari chaypi suti reparanchis mana kusiwan yachacharqachu imaqtinchis mana suyasqachu killapi uksitullata estudiayku nisharqa. Entonces chay chantataq mana paciencia kusqachu anchata tapuykunata ruwasqa. Entonces payta ma paciencia kusqachu chaymanta ma kusiwanchu yachacharqa. Eso, al piñarpakuyarqapunin, Wal, iskay tapuy. Imataq ritata yanaparqa kusiwan wataqmanta yachachinanpaq. Imataq yanaparqa. Abraham? Ari, hermanach ritaqa maman yanaparqa. Maman cuentata qochin de que tukuy runas huchasapas kanchik, pantanchik himay. Hina kaqtintaqri mana chayta qhawanachu, sino que kusiwan payta y imachu sayin paypi kasqanta reparana. Chaytataqri kusiwan yachachiyninchayri may sumaq kanqa noqanchaypis. Ahinataqa piskunachus yachakuyta munaqtaqa kusiwan parlarina, hina kaqtinqa paykuna Jehová Diosninchayta hatunchanqa. Vale, may sumaq. Sumaq, ya, 15. Imatataq estudiunchaqpi reparananchaq tiyan imaraygutaq. A ver, estudiunchaqpi imatataq reparananchaq tiyan imaraygutaq. A ver, hermana Margot.
Ari kawananchik tiyan k'acha sunquyupi imaraykuchus sumaqta kawanchik chayta, entonces yanapanku estudiosman como Rita ahí. Payqa mana centranku en lo que tal vez le fallaba, sino imayna munan imata puykunas tiyan, entonces chayta noqanchik sumaqta reparananchik tiyan, ajinamanta kay estudio va a querer seguir estudiando. Vale, shumaq. Yanapanmanchu estudios ninchaqta waqkunata ima kusiywan yachachiqtinchik. O yachachisqanchik kusiy yachachinchaqa yanapanmanchu waqkunata. A ver, hermana Eva. Ya. Ari, waqkuna kusiyo yachachinchaqa waqkuna uyarisanku chay alrededorpi paykunapi sumaqta entiendespaqa munanku yachakuyta tapukunkuta kan pastorachu kanki niwaq kanku noqataqa chanta noqa neskani mana pastorachu noqa yanapakuq kani Jehová Dios yachachin pay qankunataqa nispa neskani entonces nespita astawan qayllamuspa uyariwaq kanku yachakusqankutataq sumaqta qillqaqni. Vale, shumaq. Chayqa imayta entonces kallpachakunash tukuyninchaq kayqa yachachiwanchik tukuyninchaqta kusiywan asirispa parlanatapuni paciencia kanata, ya. Sumaq hermanosniy, kunan pasasun kay waq rikuchiymannataq, waq rikuchiy kallanqataq. Chayta taqri rikuchiwasunchik, Bibliata yachachispa, hermananchik, kashan, a ver, pasasunchik kaypi. Ya. Sazi Camacho y yanapaynin Dominga Cop. Ayarich. Bueno, Dominga, kunam 5 yachagana estudiasunche, Dios pasmona y mantata yachapisunche. Ñawpastaqa imapastas Dios paypata guarda. Bueno, chayta yachanapa, leerina kay iskay para fosta. Leeriwachu, por favor, Dominga. Ya, kaypinin Jehová Diosqa hallp'ata ruwarqa runa chaypi tiyakunankupaq Adanwan Evawanqa mana cielopi kawsakunankupaqchu ruwasqa karqanku. Diosqa angelesta cielopi kawsakunankupaq ruwarqa. Chayrayku ñanpaq kaq qarita ruwaytawan Eden huertaman churarqa. Diosqa Adanta miraynintapis hallp'api wiñaypaq pusisqa kawsakunankupaq ruwarqa. Qallariypiqa hallp'antinmanta lugarlla k'acha huerta karqa. Adanwan Evawanqa wawasniyuq kananku karqa. Wawasninkuqa kay hallp'aman hunt'ananku karqa. K'acha huertamanta tukuchinanku karqa. Hallp'aqa sumaq sayachisqa kasqanrayku ni hayk'a chinkachisqachu kanqa. Gracias, Dominga, leeristakiman. Entonces, Dominguita, imapastas Dios runasta ruwarqa. Jehová Dios kay hallp'ata ruwarqa runas chaypi tiyakunankupaq y wiñaypaq kusisqas kawsakunankupaq. Eso, sumasta kutichinki. Chinapis, Dominga, kunan timpopi ashka runasqa creenku paraíso cielopi kasqanta, Ari nuqamanpis ahinata yachachawaq kanku. Qhawarini matachus Biblia niwanchik chaymanta. Kaypaqa iskay textostas leerisunchik. Ñawpastaqa leerisunchik Salmos 37:29, chanta Salmos 115:16. Noqa leeripusqayki Salmos 37:29, chantaqa leeriwaqchu por favor Salmos 115:16. Ya. Bueno, kaypi ahinata niwanchik. Chegan runasqa kay pachata herenciankupaq hap'inqanku. Chaypitaq wiñaypaq kawsanqanku. Hanaq pachaqa Diosninchikpata kay pachatataq runasman qurqa. Gracias. Entonces, Biblia niskama hina, maypitaq paraíso kanqa? Biblia nisqama hinay kay hallp'api kanqa.
Ari, kaypapi kanga. Entonces, pikuna cielo pitiakunku. Y cielo pi tiakunku ángeles. Eso, Ari, ajinapuni dominga sumasta kutichinki. Entonces, nerganche hinaka y paraíso baja y papicanga. Hina pisi tiempo ya pachucanga. Bueno, chaita ya chanapa familita, leerizunche ustestota. No kaita leeripuscaiki. Kai Salmos, Guasalmon, vayatas leerizunche. Salmos 104, 5. Chaita no leeripuscaiki. Ni kai pachata cimientos limpi sayacherganki. Mana haika kuluchisa kanampa. Ari domingita, haipara sumas sayas kashan, ni haika chinkachisca chukanga. Atau kaimanta entendena pasta ya nanchespas domingita kabarisoma no videota, munawastu. Ari kawarillan. Ya. Vale, muy maisuma. Sazi, gracias. Dominga gantapi ana parinki maisuma. Ya suma. Entonces kankunaga gansazillan kalsirranki kay kusiwan yachachinan. Imayatashnaqa video pips hawarqanch kusiwan yachinapaqa. Songo k'ahayninchik kanan tiyan. Chari pasiwan kusiwan parlarina tiyan. Ya. Tal vez manos rikumuanchakchu telefonunaqtaqa, pero parlasqanchik reparakun kusiwanchu yakisqachu phiñasqachu parlasqanchikqa reparakun parlasqanchik. Chari. Ajena, wala, sumaq ruanki hermanitay, wala. Ya, gracias. Entonces, tukuy sumaq wakirichikunkichaq. Kunanga tukuychanapaq kay última parte medicunchik cristiano kawsayninchaq. Takirisunta kay taki kashan 68 taki, ya, chaymantata waq discursos uyariyasunta. Taki 68. May wala hermanos ni, entonces ya con año opaj manzispa 15 minutos con hermanoncha Jonathan Telles, congregación pe y mapi yankanatian. Entonces hermanoncha wakichisqani chaypa ima mantas parlarinanpaj pay parlarimon. Parlarim hermanoy. Soma.
Kay partepi tumpata parlarisunchis imaynatachus willayninchikta hawananchik tiyan chaymanta. Chaypaqta ima yanapawasunchik video yanapawasunchik. Chay video kashan kay Dios llaqtanmanta 15 kaq informe kashan. 15 kaq willay. Entonces chaypi qhawarisunchis willayninchikta kay onqoy kaqtinpis imaynata willasuma. Maneras tiyan. Chaytaq kashan Biblia nisqaman hina mana wayrallata saqmanapaq. Mana chayqa hap'ichinapaqpuni. Entonces chay videota churaykampuasunchik qhawarinachis sumaqta. Y piensarina imaynatachis kunamanta aqayman willasunchis Dios manta predicacionpi chaypi. Churaykampayku chay videituta. Kay willaypi Jesuspa yachachisqasninman tukuchimuymanta parlarisunchik. Kay onqoy kaqtinpis Diospaq llaqtanta kamachiqkunaqa yanapawanchik aswan sumaqta willamunapaq. Imaynata 2017 watapi reunión anualpi nikusqanman hina. Chay tantakuypi Diospaq llaqtanqa wakin cambios ruwakunanta nerqa. 1 Corintios 9:26 nisqanman hina. Chaypi nin: chayrayku noqapis maymanchus chayanay kasqanta yachaspa cosechani. Maqanakupis saqmaqkuna hinataq mana wayrallatachus saqmashani. Mana wayrallata saqmanapaqqa Hechos 13:48 nisqanman hina ruwasunman. Chaypi nin wiñay kawsayta hap'inankupaq allin sonqoyuqkunata mask'aspa. Imataq chaypaq yanapawarqanchik. Qaynawata yachakurqanchik Torremanta qhawaq revistapi imaynatachus estudiosninchikta bautismoman chayanankupaq yanaparinata. Chanta yuyarichiwarqanchik mana ñawpariq estudiosta saqepunata. Qaynawata hatun tantakuyninchikpi diantimpuni predicacionmanta parlakorqa. Estudiostapis bautizakunanku kama yanapanata. Tukuy yuyarikunchik ritamanta koralmantapis. Noviembre killapita tukuy kallpachakorqanchik autoridadesman Diospaq gobiernomanta publicacionesta haywanapaq. Munarqanchikta allin sonqoyuq runasta tariyta. Chantapis tukuy munashanchik wiñaypaq kusisqa kawsakuy nisqa librowan yanapachikuyta. Chayqa sumaq kanqa. 2020 watapega waq cambios suwakullarqataq. Junio killapi sucursalesman kamachikorqa waq parlaykunapi congregacionesta grupitosta ima allinta qhawarinankuta. Chanta imarayku chayta kamachirqanku. Diospaq llaqtanta kamachiqkunaqa ancianosman hinata nerqanku. Kay qhipa wataspi Diospaq llaqtanqa waq parlaykunata yachakorqanku. Astawan predicanankupaq allin sonqoyuqkunatataq tarinankupaq. Chayta ruwasqankumantataq hermanosninchikta mayta agradecekunchik. Chaywanpis wakin grupitos pregrupitos mana sut'ita ñawparisqanku rikukullanchu. Estudiosqa mana ñawparillankuchu a vecesqa uqsitulla bautizaku. Chayrayku 1 Corintios 9:26 nisqanman hina Diospaq llaqtanta kamachiqkunaqa munanku mana wayrallatachu saqmananchikta. Imastaq qhawarikorqa chay congregacionesmanta chay grupitosmantapis. Qhawarina imapichus rikukusqankuta Pablo compañerosninwan astawan willanankurayku. Hechos 16:6-10 nisqanman hina karu llaqtasman chayasqanku.
Chaypita mayta predicanankupaq kallpachakusqanku. Chaywanpis Jehovaqa Espíritu Santo necta maymanchus rinankuta nerqa. Hechos 16:9 hinata nin. Ch'isintaq Pabloqa Moscoypi hina rikorqa. Macedoniamanta uq runata. Chay runaqa ñawpaqinpis ayaykuspa mañakusharqa. Hamuri ari Macedoniaman yanapariнаwaykupaq nispa. 10 nin. Pablo Moscoypi hina rikusqantawan Macedoniaman rinaykupaq wakichikorqayku. Imaraykuchus repararqayku Dios waqyachiwasqaykuta. Sumaq willaykunata paykunaman willamunaykupaq. Jehová imatachus munasqanta reparaytawan, hermanosqa, chay rato Diosta kasukorqanku. Ñuqanchikpis ajinallatataq Diosta kasukunchik. Maypichus predikanchik chayta, sumaqta reparanchik. Waq parlayniyuq grupitosta, congregacionesta ima, qhawarikusqanpiqa, reparakorqa chay grupitos congregacionespis, pisi kasqankuta, nitaq ashkhayasqankuta. Chanta, reparakullarqataq waq idiomapi kaq congregacionqa hatuchaq territoriosniyuq kasqanta, hermanostaq predikaq karusta riqkanku. Ajinata ruwakuptinpis, pisi estudioslla kaq. Tantakuykunamanpis, uqsitu hamuq chayri ni uq. Imata Jehová nishawarqanchik. Tiempunchikta mana usuchinata nishawarqanchik. Chayrayku chay congregaciones grupitos ima chinkaporqa. Ichapis chayrayku kawsaynikipi wakin cambiosta ruwarqanki. Achka hermanospis kikillampita rikukorqanku. Chay kasqanrayku 16 sucursalespi 4.700 ancianos, 2.800 siervos ministeriales, 11.000 precursores regulares ima, waq congregacionesman riporqanku yanapakunankupaq. Ñawpaqtaqa yuyaq kanchik, waq parlaykunapi congregaciones kasqanrayku mirachasqanchikta. Hinapis allinta qhawaykurispa, repararqayku ashka suyuspi bautizakuqkunaqa, ima idiomatachus astawan chay suyuspi parlakun, chay congregacionespi kashasqankuta. Chayrayku, ñawpa congregacionnikiman kutinki chayqa ama llakikuychu. Chaypipis sumaqta yanapakuwaq. Ashka congregacionesqa territorionkuta mana tukuyta atillankuchu. Chantapis, hatuchaq llaqtaspi maychika runas tiyan. Chay runasman predikanapaqtaq pisi hermanoslla tiyan. Hinapis chay hatuchaq llaqtaspiqa ashka revisitas estudios ima tiyan. Experienciayuq hermanos chay congregacionespi kasqanqa, congregacionmanta hermanosta mayta yanapan. Chantapis astawan hermanos tiyan yanapakunankupaq, discursosta qonankupaq, waq imaspi yanapakunankupaq ima. Kay cambios ruwakusqanrayku imastaq tiyan kunanqa, sucursalesta kamachiq hermanosninchikta uyarina. Dios llaqtanta kamachiqkuna imatachus niwasqaykuqa may sumaqpuni karqa. Imaqtinchus ashka publicadores tiyan, precursores tiyan, ashka hermanostaq waq congregacionespi yanapakunankupaq. Maypichus runas sumaqta uyarikunku, chaypi predikanankupaq ima. Chay cambios kasqanrayku, kachayta atarqayku escuelamanta graduakuqkunata, hinallataq precursores especialista, maypichus estudios astawan ñawparinku chayma. Niwaykutaq chaypi tukuy sonqo predikasqankuta, estudios ninkupis mayta ñawparishasqankuta.
cambio ruwakuqtin kasukuyqa mana facilchu. Hinapis hermanosqa tukuy sonqo kasukunku. Chaytaq may sumaq. Wakin hermanosqa chay cambiosman qallaripi mana yachaykukuyta atillarqankuchu. Hinapis tiempoman yachaykukurqanku chay cambiosman. Superintendente niwayku, chay hermanos may agradecesqa kashasqankuta chay cambios ruwakusqanmanta. Waq idiomata yachakuq hermanosqa manaña ashka ruwanasniyuqchu kanku. Chay cambios kasqanrayku parlayninkupi congregacionta yanapakuyta atinku. Bibliatapis sumaqta estudiayta atinku. Hermano waq parlayta yachakusharqa, pero ima congregación pichus kasharqa chay congregacionqa grupituman tukurqa. Chanta paynerqa llasa qepitapis saqepuyman hina nispa. Noqaykuqa sut'ita repararqayku kay cambios ruwakunanpaq Diospa atinin yanapawasqaykuta. Paytaq bendecirqapuni. Precursores, publicadores li, paykuna imaynatachus chay cambiosman yachaykukusqankuta qhawarina. Portugués parlaypi congregacionman kutiporqani. Zunasqa chaypi sumaqta uyarikunku. Uj estudio tiyapuwaqtin waq parlaypi sirvishaqti kusisqa kasharqani. Portugués congregacionpi kaspañataq pisi tiempollapi phishqa estudios kapuarqa. Ñapaqtaqa karuqta rinayku karqa uqmasqa runasllaman willanaykupaq. Kunanqa predikaq riqtiyku forasterowan tinkuspa paymanpis predikallaykutaq. Chanta reparani tiempoyta mana ñawsuchishasqayta. Waq idiomapi predikay mayta gustawaq kayku, hinapis mana atikullaqchu. Kunanri astawan tiempito kapuayku tantakuypaq wakichikunaykupaq. Imatachus yachakusqaykumantataq parlariyku, chayqa may sumaqpuni. Noqataqa mayta yanapawarqa. Imaqtinchus astawan tiempo kapuarqa Bibliata estudianaypaq. Hermano imatachus nisqan mayta t'ukuchiwarqa. Paynerqa Jehová Diosqa munan 15 hermanos waq parlayta yachakuspa estudiota yanapanakumantaqa ason allin runa waq parlayta yachakunan. Ajinamanta congregacionmanta hermanos facilta yanapanqanku nispa. Qallariypiqa kay idiomata pikunachus mana sumaqta parlankuchu, chaykunamanta llakikusharqayku. Hinapis congregacionman hampusqankutawan hatun familiayo hina karqanku. Manchay kusisqastaq kasharqanku. Huch'uy congregacionpi kasharqayku. Chaypitaq congregacionman estudios mahamuschu kanku. Kunan ima congregacionpichus kashayku chaypi, Jesuspaq wañuyninta uyarikunapaq ashkhas hamurqanku. Chayqa mayta kallpachawayku. Kunan predikayu chaypi runas sumaqta uyarikunku. Nitaq tiempoykuta uschisaykuchu. 1 Corintios 9:26 nin hinataq mana wayrallatachu saqmashanchaq. Kay hermanos hina, zikukorqanki chay, imata kunan ruanki. Pablo hina, maymanchus imata ruanapaqtaqchus Diospaq atinin tanqawanchik, chayta ruana. Waq parlayta yachakuspaqa, ashka runasman willayta atinchik, pero waqinamantapis willayta atillanchikta. Maypi astawan publicadores necesitakun. Maypi runas astawan sumaqta uyarikun. Icha idiomanta parlan chaynekpi. Maypichus necesidad tiyan chaypi yanapakunaykipaqqa. Congregacionesta waturi hermanota tapuriwaq, chayri Betelman qillqawaq. Diospaq llaqtanqa ñawpaqman rishan. Nitaq kay millay onqoy ni waq imaspis hark'ayta tinqachu. Kay cambios ruwakusqanrayku, publicadores yapakonqachu, ichapis mana yachanchikchu. Pero sumaqta ruwakushasqanta uyariyku. Sucursal willawarqayku, publicadores manchayta yapakushasqankuta. Waq sucursaltaq willariwarqayku, precursores regulares estudiospis, manchayta yapakushasqanta ni hayk'aq hina. Ñuqaykuqa sut'ita yachayku,
Jehová Dios yanapasunaykichéqta. Mana qankuna wayrallata saqmanaykichekpa. Tukuyniykichéqta mayta munakuyku. Jehová testigosninpaq centralninkumanta pacha kayqa JW Broadcasting. Suma, sutita reparanchis chaypi Dios pallata imatachus ruwashasqanta echaren. Y kay reparachiwanchik Dios pallata ñawpaqman rishasqanta echaren noqanchista chaymanta hap'ikunallanchik puni tiyan. Sumaq kasharqa icha munaspa qhawarillawaqchista wasipi kashan chay JWP chay munankichis chay pasachimuykuman sumaq kashan. Kunan ñawpaqman rillasunpuni. Ya, gracias, hermanoy. Con antaja Biblia manta estamos ya chico en la cama, entonces, hermano Gabriel, por favor, hermanoy, gallariwa, que hay cuncharita. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, ni kunanga o kuncharisunchis, kai 117 capítulo manta, y kai capítulo ga mai cachitui, porque ya checusunchis y mainatachus Jesús, su arga, kai sumak tantacuy, kai especial tantacuy, ¿no? Chaimanta kunanga parlarisunchis, y sutikun kai tema, Señor pasen. Kai torjosa kashan, libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, capítulos Helgas Kashanku, 26, 21 al 29, Marcos capítulo 14, versículos 18 al 25, Chanta Orjokun Kai Lucas Manta, 22, 19 al 23, y libro de Juan, capítulo 13, versículos 18 al 30. Chaimantos Sakasha. Kunanga, Leerisunchis Kai entero de Yachagana, capítulo 117, Señor Pacena, y Chaipaj Mencarizon, hermano Peter Orellana. Leeripuaigo, por favor. Jesús ga apóstoles nimpaj chakisninta mayaspa yampu songo kanankuta yachacharga. Paiga Pascua mikunata mijusqankutawan sina Davidpa helgasqanmanta parlar. Chay helgasqanin. Sumaq kaq kawsaqaypis atinekusqay kaq. Pichus nogawa mikhuq. Chayqa wasanchawan nispa. Chanta Jesús nerga. Qankunamanta uqniykichik hapichiwanqa nispa. Chay nisqantawan apostolesqa puraqmanta hawanakurqanku. Sapa uqtaq nerqanku. Señor, noqachu kani nispa. Judaspis chaytan yarqataq. Simón Pedrotaq Juanta taporqa. Pimantataq parashanri nispa. Juanta Jesuspaq ladonpi kasharqa. Chayrayku Jesusman qayay rikuspa taporqa. Señor, pitaq chayri nispa. Jesustaq nerqa. Pimanchus partit antata chapuspa haywasaq chay kashan nispa. Chantat antata platoman chapuytawan Judasman haywarqa nerqataq. Noqataqa wañuchiwaqankuni, noqamanta helqasqa kasqaman hina. Ay, noqata hapichiwaq runamanta. Aswan allin kanman karqa chay runapaqa mana nasekunan nispa. Chanta Satanasqa Judasman yaykorqa. Judasqa manaña allin sonquyuqchu karqa. Chayrayku diablo munayninta suarqa. Ajinamanta chinkachisqa kananta rikucherqa. Chanta Jesusqa Judasta nerqa. Ruwashasqaykitaqa aswan usqayta ruway nispa. Apostolesqa mana yacharqankuchu imaraykuchus Jesus chayta nishasqanta. Paykunaqa yuyarqanku Judas golqe kajata hap'isqanrayku Jesus payman nisqanta rantimuy fiestapaq imastachus necesitasqanchikta nispa. Chayri waqchasman imayatapis wamunanta. Judastaqri Jesusta wasanchanapaq riporqa. Jesusqa Judas ripusqantawan Señorpaq senanta qayaricharqa. Payqa antata uharispa Diosman graciasta qorqa. Partiytawantaq paykunaman haywaspa nerqa.
Kait antaga cuerpoiwan ninaku. Kankuna raikuta rosca kanja. Kaita ruayaychikpuni nogamanta yuyarikuspa nispa. Chanta apostolesqa partisqan antata haywanakuspa mijorqanku. Chay qhipanta copato harispa Diosman graciasta gorqa. Paykunamanta haywarqa. Chanta tukuyninku chay copamanta upyarqanku. Jesús taqnerqa. Kay copaqa mosoq tratowan ninaku. Mayqinchus yawarniypi ruwasqa kanqa chaywan. Chay yawarniytaq qankunarayku hich'asqa kanqa nispa. Ahinata Jesusqa yachachirqa imaynatachus wañuyninta yuyarikuna kasqanta. Paypaq wañuynintaqa sapa wata 14 de Nisanpi yuyarikuna tiyan. Ahinamanta imastachus Jesuswan tatanwan huchamanta wañuymantawan kacharichinawachikpaq ruwasqankuta yuyarikunchik. Jesuspaq wañuyninta yuyarikuyqa judiospaq ruwasqanku Pascua fiestamanta nisqa aswan sumaq. Imaqtinchus Jesuspaq wañuyninrayku paypi creq runas wañuymanta librakunqanku. Jesus qanerqa yawarnin hich'asqa kananta ashka runaspaq huchasnin pampachasqa kananpaq. Chay runasmanta wakinqa apostolesnin paypaq kasukuq yachachisqasnin ima kanku. Paykunataq Diospaq gobiernompi Jesuswan kusqa kanqan. Sumaq talerinki Peter, muchas gracias. Kunanga kay yachaganamanta ruwasunchis tapuykunas. También karigu comentanaykichispaq makisnikichikta harispa. Hermanosni, tapuyniwanchis kay ñawpaq kaq tapuy. Pejpaq helgasqanmantataq Jesús parlasqa. Primeramente chay tapuycito. Pejpaq helgasqanmanta. A ver. Zoe, por favor. Salmo 41:9. Suma kai se gapis anti enegus ga kais pichus no gaswa miko chaika wasa chawai nispa. Muy bien, muchas gracias. Vale. Chay libro manta, ¿no es cierto? Chantanin y matataj ugnin apostolnin mantanisca. Y matataj ugnin apostolnin mantanisca. Mano John, por favor. Chaypi chayta uyaritawan ninakusqanku noqachu kani. Chanta Pedro Juanta tapurqa pimantachus parlashan nispa. Ajina. Vale, gracias. Ajina y chari. Chanta chaita ajinamanta Jesús nisqa. Entonces, y matas guarda Jesús chaimanta. Y matas anantata Jesús Judas magnistra chaitapo y cacha, ¿no? Y matas guarda Jesús. Hermana Domitil. Jesús tahnergay, pimanchus partit antata, chapuspa haywasaq chay kashan, nispa. Chanta antata platuman
Chapuytawan Judasman haywarqa nirqataq nuqataqa wañuchiwanqankupuni nuqamanta qillqasqa kasqanman hina ay nuqata hap'ichiwaq runamanta aswan allin kanman karqa chay runapaqqa mana nasikunan nispa. Eso, muchas gracias, hermano. Vale, chaita Jesús, ¿cierto? Vale, entonces, Judas man pai parlarizar, ¿no? Y mata nerga Judas man. Y mata nerga. Hermanita Eva. Jesús ganera chay apóstol nintaga usgaita ruay imatach ruanegi kasganta nerga. Muy bien, vale. Toma. Chaita nerga ahí. Chantari. Y mata Judas ruarga. A mí, por favor. Sí, por Judas Iscariote para traicionarle a Jesús. Es, vale. Ajina, y entonces, ajinata Duarte, ¿no? A ver, chaymanta parlaspa mascarina Biblia, ¿ya? Mascarina chaita y kashan kai libro de Juan. Mascarina, libro de Juan, kai capítulo 17 y versículo 12 le erizo. 17:12. Y le erita munankai. 17:12, chanta chay versículo manta sutin chariu. ¿Ya? Hermana Margot. Ni paykunawan kashaspaka quwarqayki sutirayku paykunata qhawakani paykunatata waqaycharqani manata nimayqaynikupis chinkarqankuchu mana chayqa chinkachisqa kanan kashanchaq. Entonces kaypi Jesucristo sutita ninki payqa mana sapitalla saqianqanku apóstolesman sino mañakurqa Jehová Dios hark'akunanpaq kaykunasman. Pero bien sutita paymi mana decir a Judas Iscariote mana mañakurqa paymanta. Entonces Vale, gracias, Margot. Vale. ¿Hasta ahí? Jesús cae pinerga, ¿no es cierto? Paigunatata, huagaychargani, manata, pagainikupis, chinkarkankuch. Mana chayga chinkachisqa kanan kashan chayyan. Neita munasarqachu, Judas Iscariote puni kanan karga. Paipunich kanan carga. Galerín manta pacha ni soma. Mano John, por favor. Manay,
Kaypi párrafo nishawanchik Judasman Satanás yaykusqa, entonces sonqonman yaykurqa y chanta Judas mana allin imasta ruwayta qallarirqa, hinamanta kaypi qillqasqa kasqaman hina junt'akunapan, entonces chayrayku Judas pantaykurqa. Eso es. Sí. ¿No? Entonces, ichak chaymanta sumaq yachachikunata orqariyta tisuma, ¿eh? Bueno, chayta rasunchis qepan kay tapuycito. Y chantani wanchis entender kankuchu apóstoles y matachus Jesús Judasman nisqanta. Y matachus donayki tiyan usqayta ruway nisqanerqa, ¿no? Entender kankuchu chayta apóstoles, hermanos N. Mana entienderrankuchu payguna yuyasharqanku de que como Judas golqeqa tapisharqa, entonces golqanqa imatapas rantimunanta creerqanku fiestapaq imas necesitakusqanta. Entonces chayman hinalla payguna yuyayninkuqa karqa. Maisoma, vale, hermano, ajeno, ¿eh? Vale, pacha. Kunanga chaymanta imata Jesús ruwayta qallarir. Imata ruwayta qallarir. Mano John. Ari chay Judas chaypi kasharqa Jesús nin imatas ruwanaykita ruway nispa ripusqantawan Jesús kay Señor pasenanta ruwayta qallarin. Maisoma, vale, ¿sí? Entonces, separanchis chay fotitopi chaypi kachan, ¿eh? Choranin puago, por favor, hermano, ¿eh? Chaypi tiyan un foto. Chaypi kachan, ¿no? Vale. Entonces, imatas de paranchis chay. Imatas de paranchis chay fotitopi. Chaypi kachan. Hermanita Eva, por favor. Hapichi micrófono y te hermanita mana hapichi gacho casi. Kay hotitupi repancha manaña chunka iskaynintin kasanku chay sena ruwaqpi Judas ñaño sergaña. Eso es, maizoma, ¿sí? Separanchis, mana chunka iskayniyuq kashan chay. ¿No es cierto? Entonces, ajinamanta Jesús, kay Señor pasenanta gallare. ¿Ichari? Kunaga kepan kasta puitanin, Señor pasenanta gallarichisaspa, ima kamachitata Jesús apóstoles nin mangos. Ima kamachita. Gracias, fotitomanta, hermano. ¿Cuál? Hermana Vilma, por favor. Según Lucas 22, 19, Jesús nerga y antaga se presentaba cuerpo. Y para nerga sigue su ley, no hay para sus tibios, o sea, sigue y dispone. Entonces, Jesús, tú que no manchista, manda barranque, sigue y Maiso chay. Entonces, ima punchay pita chay casga. Mana con gananchespa. Y María Chaica. ¿Ah? Hermanita Francisca. Chaita Nergaye 14 de Mesán en Chaita Nergaye. Exactamente. Igual, hermano. Sumas tacutichi. Igual.
Entonces, kunan último tapu iniwanchis, imapakta Jesús pa wañuynimanta yuyarikuna kasqa. Painergai, kaita zuaychis nogamanta yuyarikuspa nispa, ¿chari? Chaypi, apaykachanchis chay versículo ta predicanapa, ¿chari? Entonces, imapakta Jesús pa wañuynimanta yuyarikuna kasqa. Nagantas razón kasqa, ¿no? Nagantas razón. Maray, imapakta. ¿Chari? Hermanita Julia. Ari razón tiani Jesús pawañuynilla huchamanta kacharichinawanchik karqa chayraykuy. May suma, hermana, igual. Muy bien, excelente, hermana. Suma. Entonces, chaita imanita munan, hermanos. Imanita munan, chay. Hermana Domitila. Jesús pawañuyninta yuyarikuyqa Judaspa ruwasqanku Pascua fiestamanta nisqa aswan sumaq. Imaqtinchus Jesús pawañuyninrayku paypi kriyiq runas wañuymanta librakunqanku. May suma, gracias, hermano. Igual. Ala está lerinque. Entonces, paikuna imatazo ananku carga. Chay apóstoles, chay tiempo manta. Imatazo ananku carga. A ver, mi kutichen. Mozo trato. May suma, gracias. Vale. Vale. Chantari paiguna wañuymanta kacharichisqa kanankupaq. Chay premiota hapinankupaq. Chay tratotas wanankupa, ¿no? Entonces, imatado anankuka, apóstoles. Hermano John. Chaypaq chaychisi imatachus tomarqanku, mikhurqanku chayta mikunanku karqa Jesuswan kuspay chayraykunaqa pay kay cuerpoywan ninakun, kay llawarninwan ninakun, entonces chayta ruwaqkunaqa ari chay nirqanki hina chayta hap'inqanku. Maestro, bueno, ¿sí? Entonces, paykunaqa kasukuq kananku karga wañunanku kam, ¿sí? Ajinamanta chay premiota hapinanku, ¿no es cierto? Vale. Entonces, ajinamanta Jesús duarga chay, ¿no? Ya chanchej Jesús chaypitaq watejmanta chay senanta qallaricherqa, pero chayta tratotas wananku, ¿no? Ajinamanta duarkanku chay. Kunan kaymanta kayachaganamanta imata yachakusun. Ima achichaykunasta orjosuman kayachagan. Maren puntituta gusta solga hermano y hermana. Imata kaymanta yachakusun. Imata yachakusun. Hermanita Eva. Kaymanta yachakusuma noqanchakpis chay Jesús wañuyninman rispaqa tratuta hina ruwanchik. Pay wañusqanta yuyarikunapaq, paypaq nisqantapaq kasukunapaq, pay kamachirqa kay apostolesta wañukuspa rikunanta cieloman y paykunata qhipakuspa paypaq
Duas jasmintas ruanankup. Muy bien, gracias, hermana. Igual. Chantari. Waje chikunata. Hermano John, por favor. Santa cuida kuna cascanta, que kunan tiempo ya Satanás pachamanta. Hay tiempo pi Judas callaripi casuco, carre, casuco. Jesús ta casuco, Jehová Dios ta casuco. Pero tiempo man perder paco, entonces no ganché pues que ya casuco suma, ya pisimanta pise perder paco suma. Satanás como unas fantas suma, entonces chaipi y cha cuida suma, sapo. Eso, muy bien. Achito y chaita, le ganche hina Biblia, ¿no es cierto? Waje chikunari. Hermana Jael, por favor. Ari yachanchejina Jesuca, tuku y apóstoles ninta maita poni una corta y Judas tapi, pero y chairaigo maitacha nanarga que Judas traicionanam. Entonces kaya chachiwan que Jesús da yachai maita sufrisanchesta pikunachus y chapisana chiwanchi songonchesta pikunachus munakunche y pero kay pachawanche que Jesús yachan y mainachus siente kuzganche y yanapawaita munatanche. Mai soma, vale. Hasta Mari, Waje chikunata. Hermana Sazi, por favor. En la piso último párrafo pinuante que Jesús aguañorda, ashkarunaspa kuchas ni pampachasa canampa. Entonces kaita de kuchiwanches que Jesús guañorda, runasa monakusan ray kuchantapi. Allí ninta más can raiku entonces no ganchas pi Jesús hina huascuna monay ninta ñaupas manchurananches pian sinamanta Jesús hina ruasanche. Maisoma, cachito chaya chachi. Zoe, por favor. Que Jesús y Jehová han hecho arreglos para que nos salven del pecado y de la muerte. Muy bien, gracias, Zoe. Ami kunang, mataya chakunkia. Calla, no ve los apóstoles, no ve cuando Jesús dijo, ¿alguien me va a traicionar? Los apóstoles estaban muy preocupados, tal vez estén preocupados, yo que les voy a traicionar, pero entonces Jesús también les dice que ¿qué va a ser el que les va a traicionar? Entonces nosotros igual podemos ser como los apóstoles. Podemos estar preocupados, ¿no ve? Nos preguntemos, ¿quién habrá hecho? Yo habré hecho como los apóstoles. Pero nuestro corazón no debemos cuidar mucho, ¿no ve? No debemos caer como Judas. Muy bien, gracias, amigo. Vale. Suma, mai suma. Y mata chacunchis chay fotito manta. Por favor, hermano, guates manta choraripuay. Chay fotito manta. Y mata chacusum. Chay picachan, ¿eh? Chay fotito manta. Y mata chacusum. Hermano John, por favor. Ya chakusuman que kai tanta kuita zapawata ruaspa, mana mayrin tanta kuijinaleche. Especial, entonces, sumasta wakichikunakama,
sumasta atienden al cama. Y ñawpaj semanas ni montaña ni encima versículos tachlenata. Chaita Jesús warga y mapa causaininta warga no gancheta salvana gancheta. Entonces agradeces a canapa sumasta wakichikunenstia. Chaita y chaita sum. Muy bien, vale, hermano. Ajeno, ¿no? Vale, Ari. Entonces, chaita ni guanchis son gonchesta, ¿no? Wakichikunapa. ¿Chani? Entonces, chaipi, Jehová Dios o guanchis, alimento espiritual. ¿Chani? Mi cuna espiritual, como nerga hermano John, Biblia talena chepa. Y chanta y matani son man, chaita kashan no galan chespacho. Porque Jesús guañorga tu cuirai ni suenchi. Entonces, y matas guaita son. Hermanita Eva, por favor. Ay, Ari. kay tuwasun no ganchay wañuynita yarinapaq estudios familiares ninchaqman waqtunasman k'aqaywan mana tiempo mana sayk'usqa yananchaq tiyan invitananchis tiyan tukuy hamunakupaq participanakupaq kay t'antamantawan vinumantawan. Eso es, vale. Cachito y chayacha. Entonces, chay semana pa, chayas reglitus que suaita tizón, ¿no? Comentarán que chin hermanos ni. Sumo ya chikuna hasta hoita tinches, ¿no? Entonces, chayta yarikuna, agradeces a cananchespa, zikuchinanchespa, chayta zuaita atinch. Yo pactaga, min carisuman estudios ninchesta, de visitasta, familias ninchesta, ¿no? No ganches mismos, calpachanacuita, atizunman, y chantapis, comentarán kichisinas, ajinata, waje, chikunasta, orcoita, atizunmas. Los zapaya chaganapa, me encargo ajinata tucurinancha, ¿no? Orcoita tinchis, que chicos, ¿no? Tianchay. Entonces, ajinamanta me encargo, jepan semana pa, y quillantatas guanancha. Muchas gracias. Gracias, hermano Gabriel Maizuma. Con un breve repaso, a ver, y me atatri matech con primeramente, para la recorda de Jehová, para Dios, para les nengachega y su magta. Ari, Dios para kamachigunas ninta, caso curtinchaja. Maya chayniyuq kasun, yuyayniyuq kasun, ichari chaymanta yachikurqanchik. Chayraykus chay kamachigunas ninta hap'ikuna tiyan. Si yuyayniyuq, yachayniyuq kayta munanchaq. Chayta sumaq ukhuncharikurqa. Chaymantas runaswan k'achasqani imayatas runapis qhawawanchaq, hatunpaq Jehová Dios ninchata qhawachisunchaq. Chayta parlarikurqa, chaymantata qhawarillarqanchikuni, uq videota maypichus rikurqanchaq. Runasman yachispaqa kusiywan yachachinata, chari? Kusiywan, ama rabiasqa rinachu, nitaq pichu estudiashan chaytaqa mana desvalorarbanachu. Entonces, baloniyuq, tal vez, maynamantapas nuqanchik k'achik kusiywan yachachisunchik chayqa, entonces yachakullanqapuni, ¿ya? Sumaq karqa, congregación, pimapillan k'anata, chaytapas qhawarirqanchik, predicación pega, sumaqta willarinapuni, chantapas yuyarichisunman kay pasaq semana, domingollapi qhawarirqanchik, huk'utas churakunas tiyan, armadura completa, chaypatari huk'utas imamami richkurqa, predicación man, willayman. Y si mana huk'utayuq purishanki chayqa, mana allinchu kanman, soldado mana huk'utayuqqa mana ayqi atinmanchu, enemigos hamuqtin ajin. Entonces, apasatu huk'uta churakushanchikqa nismuman predicashanchik. Entonces, chaystu tumpita tawakim animariwanchik, mana predicaqkunaman, predicaq lluqsinapuni kasqanta. ¿Ya? Precursores hasta wampis, horas nichaq, completa qallarichaq, atikun.
porque tienen horas, tienen con un celular, todo eso, ¿ya? Walej, ya checurancha al último, ta Jesús ya chisgamanta, a Jesús pjoyuninga maisumak ponikas, yuyarikuna, puchus ninchak pampachan, chaita. Sumak ya checurancha, hermanos, ni walej, kunanga carta chayamorga chaita nyawan pusaisya, kay carta kashan kay nin, ajinato, yarimuch sumak. Para las congregaciones, nin. Restricciones debido al COVID-19. Muchas autoridades sanitarias han anunciado que quienes hayan recibido las dosis completas de las vacunas podrán tener mayor flexibilidad en sus actividades. O sea, piskunach vacunachikun segunaga autoridades niskangumenaga hasta un paigunaga imatach suaya tinkuman chaypima suaya tinkuman, o sea, actividad yang kaininkupi, hasta un yang lo que podría incluir asociarse con otras personas, ¿cierto? Viajar y asistir a eventos, ¿cierto? Viajar a Timan, evento MAMPS. Es prudente mantenerse al tanto con las normas impuestas por las autoridades locales del gobierno y respetarlas. Chaita yarichuancha, allin kama, entonces, y matach autoridades ningú chaita kasukuya yachanancha tiani. 2. Como indicó el video informe del 4 del cuerpo gobernante del año 2021, los testigos de Jehová no estamos en contra de las vacunas. Consideramos que este asunto una decisión personal de cada cristiano debe tomar, O sea, que ganin, según cuerpo gobernante niscaminaga, testigos de Jehová vacunachikuya tinguma vacunachikuya tinguman decisión personal, ¿ya? Pero kaistupi kaita nirimanch, a ver, sumakta uya kaita namay. En armonía con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, muchos hermanos de la familia Betel ya han decidido vacunarse. Betel manta, hermanos ninchaga, deciden que vacunachikoitanin, ari vacunachikushamba, autoridades nisangumhin. Investigaciones médicas han demostrado que quienes han recibido todas las dosis de la vacuna cuentan con mayor protección frente al virus. Piscunachos investigan, según las autoridades janinku, chay vacunaga allin kaskanta, arcacuskanta, chaungoimanta. Una persona se considera totalmente vacunada 2 semanas después de recibir todas las dosis necesarias de la vacuna con COVID. Entonces, iskay semana mancha vacuna chikusaman pachaga, entonces allin richakun, entonces sumak proteges kajinani. Las investigaciones médicas también indican que quienes deciden no vacunarse deben tomar más precauciones, ya que son mucho más vulnerables. Pisconachos mana vacunachikunkuchu chaygunaga, hasta wan cuidakunanku kashan, porque mazatupis chaungoy haperbamani. Los felicitamos afectuosamente a todos por seguir demostrando buen juicio y por actuar de total manera que demuestran que respetan la vida. Chaita ni mancha. Chay carta. Entonces, apogmanta, pero hay en cascanta ni munishan kaipega. Familia Betelpis vacunachikushan. Entonces, harkakun ni chay vacuna. Entonces, chaita no ganche javarikus pentos vacunachikuita atisuman, pero chay personal, decisión personal. Pero chay piniscama hinaga hay en kashan ni protege con ni harkakun ni chay vacunado. Ya entonces chaita pero cuida kunan tiempo ni amanchata masicha kunaj runaswan amanchata mercados manzinachu maipis runas ashka purin chayman harka kuichkun hermanos ni porque ongoga allin kasha ya chaita yerichimunay may allin gracias hermanos kunanta kay cristiano causaninchasta tukuichasun takiwan 110 taki ya takrisuncha kay 110 taki
Jehová Dios pa kusikuinin. Ya chanta hermanuncha Gabriel, por favor, mañakuiwan representar igual. Gracias. Maimuna kuniuq tatayu Jehová, mayta yachikurqayku kanmanta, y chantapis yachakuyku Jehová hinata sapa día. Gracias Jehová Dios mío, mayta gracias niyta munayku, imaraykuchus sumaqta ahinata kay miguna espiritual waqchipuayku Jehová. Mañarikuyku Jehová sapa día ahinamanta, allin cristiano kanaykupaq, imaraykuchus kay saqra pachaqa pisimanta pisi tukapusha. Hasta wampis kay tiempopi imaraykuchus kay tukukuykama kawsakusayku. Jehová Dios ahinamanta chegan cristiano hina zuayta munayku, allinta kawsakuyta munayku, yanapariwayku Jehová. Kunanga mañarikuyku Espíritu Santo iguita, bendición iguita ima Jehová hermanos niykupaq, allpantinpi mayta kallpachakunku hermanos niyku. Conectakunankupaq kay tantakuykunaman, chantapis predicación lluqsinankupaq, imaynallamantapis paykuna kallpachakusanku Jehová Dios. Yanapariy paykunata, hark'ariy chantapis Jehová Dios, hark'ariwayku kay unquymanta. Jehová Dios chantapis yanapariwayku allinta tukuriнаykupaq. Ahinamanta Jehová tukuy runas rikunankupaq, chantapis yachanankupaq kan huk k'ata Dios kasqayku. Jehová Dios gracias niyku kay tantakuymanta sumaqpi yachakuyku, ahinamanta Jehová sonqusniykupi waqaychayta munayku, kawsayninkupi payta munayku. Gracias niyku kunantaj kay ch'isi saqayku maqsniykipi, kay tantakuyta saqayku maqsniykipi ima Jehová Dios, y mañarikuyku perdón niyta. Muchas zapas runas kayku Jehová, pero mañarikuyku ahinamanta ruayta munayku Jehová chagan kaqta tukuy tiempo. Gracias Jehová Dios niyku kunantaj kayta saqayku maqsniykipi, kayta chachikamuyku wawayku Jesucristo sutinpi. Amén.
Buenas noches, hermanitos. ¿Cómo están? La hermanita Domitila, la hermanita Eva. Hola, tío. Hola, tía Salri.